Pamano, ayo saudara kami Repli, mungkin lah kumpul kalau Ayo. Banyak mic di depan aku, ada 3 kok nah. Ayo. Baiklah bapak-bapak, segenap undangannya kami hormati, marilah sama-sama kita buka acara pada pagi hari yang mungkin agak cuaca mendukung ini tidak ada terlalu panas. Iya. Kalau panas kita ini masih bisa beraktivitas, tapi kalau hujan itu yang totalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami hormati Ketua RT 31 RW 10 Kelurahan Karijaya, yang kami hormati Ketua RW atau yang mewakilinya, dan yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, segenap para undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini bapak-bapak, ibu-ibu dapat hadir memenuhi undangan daripada yaitu saudara kami Repli. Adapun maksud dan tujuannya pada pagi hari ini kita berkumpul di bawah tenda ini, yang mana sama-sama kita ketahui yaitu bahwasanya saudara Repli ini dan juga bekerjasama mungkin dengan bosnya, yaitu akan meluncing ataupun peresmian OT Grand Entertainment. Dan juga salawat dan salam senantiasa selalu tetap kita curah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, Nabi besar Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, serta sahabatnya, keluarganya. Insya Allah kita semua tetap istiqomah menjadi pengikutnya hingga yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, segenap para undangan yang kami hormati, saya berbicara di sini yaitu selaku pembawa acara sekaligus mendapat mandat yaitu daripada saudara kami Repli. Pertama dan utama banyak mengucapkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sempat hadir pada hari ini, terutama ini yaitu hari Kamis. Tapi alhamdulillah, biasanya Pak di tempat kami ini kalau Senin sampai Sabtu itu kalau ada acara ini agak sepi. Maklum, ada yang petani, ada yang pekebun, dan juga ada yang pekerja. Nah, tapi alhamdulillah pada pagi ini ya dapat hadir bapak-bapak. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekali lagi kami mewakili daripada saudara kami Repli banyak mengucapkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak yang sempat hadir pada pagi hari ini. Dan juga kami berbicara sini yaitu selaku staf pemerintah mewakili daripada Ketua RT 31. Mungkin di lingkungan ini 2 bulan lebih, kurang lebih 2 bulan, yaitu persiapan-persiapan launching alat ini. Mungkin di sekitar lingkungan RT 31 ini banyak terganggu dengan suara musik-musik yang beberapa malam yang lalu telah melakukan mengetes alat. Kami mewakili daripada yaitu saudara kami Repli, mohon maaf kepada Bapak Ibu terutama di lingkungan RT 31 ini maklum, mungkin masalah musik ini tidak semuanya senang Bapak-bapak ya. Ada juga yang senang, ada juga yang agak kurang senang itu. Tapi senang tapi kurang itu. Mungkin selama malam tadi ya ada juga masuk dari WhatsApp kami sebagai pemerintah setempat agak terganggu. Cuman alhamdulillah dengan pengetesan alat ini kami batasi waktu-waktunya, yaitu jangan sampai larut malam. Tapi alhamdulillah kita ucap syukur pada pagi hari ini yaitu alat OT Grand Entertainment ini siap untuk meluncur. Jadi kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mengundang bapak-bapak pada pagi hari ini, mohon doanya, terutama selamatannya dengan alat-alat ini. Di sini juga ada 1 buah kendaraan mobil yang baru dibeli dan juga 1 buah mesin.
Semoga dalam usaha yaitu UT Grand Entertainment ini selalu mendapatkan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu pada intinya kita berkumpul di sini. Memang Bapak Ibu segenap undangan, memang usaha ini bermacam-macam. Iya, tapi insya Allah kalau kita mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah semuanya akan mendapat barokah. Jadi kepada Bapak-bapak intinya kami mohon doa restu, yaitu saudara kami Repli ini dengan launchingnya ataupun peresmian alat ini pada hari ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mewakili daripada yaitu saudara kami Repli. Sekali lagi kami tekankan kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu terutama di lingkungan RT 31 ini ya. Sekali lagi kami mohon maaf beberapa bulan yang lalu dalam matematis alat ini mungkin agak terganggu istirahat daripada Bapak-bapak, Ibu-ibu Sekali lagi kami mewakili daripada pemerintah setempat yaitu Ketua RT Bapak Sudardi Irawan dan juga Saudara Repli, mohon maaf atas ketergangguannya. Mungkin itu saja dapat kami sampaikan mewakili daripada yaitu saudara kami Repli dan juga selaku pemerintah setempat yaitu Ketua RT 31. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Adapun acara kita pada pagi hari ini yaitu pertama-tama yaitu pembukaan, acara kedua nanti yaitu mungkin pembacaan surat Yasin. Yang mana untuk Yasin nanti kami mohon kesediaan yang terhormat yaitu saudara kami Yansah, dan sama-sama kita tutup dengan doa. Untuk doa nanti kami mohon kepada yang terhormat yaitu Bapak Helmi untuk memimpin doanya. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu segenap undangan yang kami hormati, marilah sama-sama kita buka acara ini dengan membaca yaitu Ummul Quran yaitu surat Al-Fatihah, sekaligus kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila khatin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa auladihi wa zurriyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih kepada Bapak-bapak segenap undangan yang sama-sama membuka acara ini dengan surat Al-Fatihah. Semoga kita yang hadir pada pagi hari ini dan juga saudara Repli dalam peresmian alat ini selalu mendapatkan barokah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak segenap undangan yang kami hormati, malah sama-sama kita membacakan surat Yasin dan juga kita tutup dengan doa. Yang mana kedua rangkaian acara ini kami persilakan sesuai dengan urutannya tanpa kami pandu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita membaca Yasin, yang mana pembacaan dan ramalan-ramalan kita pada hari ini baik kita tujukan kepada saudara kita Repli supaya apa yang diusahakannya lancar tanpa halangan suatu apapun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Waja'alna min bayni aydihim
سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بدر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون
والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم ما لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في صغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون
ومن نعمره ننكثه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal qarin wa azifi sultanim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi tabi'ina ila yaumiddin. La ilaha illa huwal halimul karim. Subhanallah wal ursil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la tuhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsika. Walakal hamdu qabla ridha walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma ja'alna bil imani kamilin wali faraika mu'addin wa salati faizin wali zakati failin wali ma indaka talibin wali afwika rajin wa bil huda mutamassikin wa anil hawi mu'ridin wa bil qada'i rajim wa naf'a bisakirin wa fid dunya zahidin wa alal bala'i sabirin.
Allahumma inna as'alukal khairul masalati wa khairul du'ai wa khairul najahi wa khairul ilmi wa khairul sawabi wa khairul hayati wa khairul mamati wa sabbiqni wa sakil mawazihi wal darajati wa taqabbal salati. Allahumma inna nas'aluka mujibatika wa rahmatika wa adami maghfiratika wal ghanima min kulli birrin salamatin min kulli ismi la tada' li zamban illa ghafarta wala hamman illa faradtahu wala hajata ya likaridon illa qadaita ya arhamar rahimin. Rabbana auzikna an naskura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidaina wa an a'mala salihan tardo wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, dengan segala kesucian hati kami memohon ridho darimu ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami mampu untuk mensyukuri nikmat kurnia darimu yang telah engkau berikan kepada kami dan kepada anak cucu kami. Jadikanlah kami mampu untuk berbuat baik, untuk beramal soleh. Jadikanlah keturunan anak cucu kami menjadi keturunan anak yang soleh. Allahumma ya Allah, ingatkanlah jika kami lupa, bangunkanlah jika kami lengah. Ampunilah jika kami berbuat maksiat. Allahumma ya Allah, sinarkanlah hati kami dengan kitab-Mu. Lapangkanlah dada kami, mudahkanlah segala urusan kami. Lepaskanlah lisan kami, hilangkanlah segala kesusahan kami. Allahumma ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Hapuskanlah segala kesalahan kami, maafkanlah segala kekeliruan kami, ampunilah segala dosa kami. Alladzina da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Helmi dan yang telah menutup acara kita pada pagi hari ini dengan doa, dan juga terima kasih kepada saudara kami Yarsa tadi yang telah memimpin Yasin. Semoga apa yang kita baca dan kita doakan tadi senantiasa yaitu mendapat barokah daripada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kepada yaitu saudara kami Repli dalam launching ataupun peresmian alat Grand Entertainment ini selalu akan mendapat lindungan daripada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rezeki yang barokah lagi berlimpah. Bapak Ibu segenap para tamu undangan yang kami hormati, saya selaku pembawa acara sekaligus mewakili daripada saudara kami Repli, lebih dan kurang kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampunannya, dan kami tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.